Yo, dobro večer svima, moje ime je Alen Hodžić, a.k.a. Čipa, dolazim iz malog grada Saune, to je Bihać. Rapom sam se počeo baviti 2008. na hit 2009. pa sve do sada, moji prvi početci su bili od 2005. Inače prije toga sam slušao death metal, Marilyn Manson, Slipknot i ostalu ekipu, ali samim tim kad sam prvi put čuo Slim Shady-a, zavolio sam hip-hop muziku, zavolio sam taj žanr i jednostavno od tog dana, znači, počeo sam sam, znači, da skladam, bacam freestyle-ove, gdje se danas ubrajam u 10 najboljih freestylera sigurno na Balkanu, što mi daje vjetar u leđa. Znači, za mene stoji dosta, znači, bruku pjesama, dosta featuringa s kojima sam ponosan. Znači 2011. prvi mixtape koji je izašao za sva vremena sa bratom Sjenom. Uglavnom, on je dobro bio prihvaćen, okupili smo tu cijelu krajinu, sve repere iz krajine i snimili smo taj mixtape, i što se pokazuje jako dobrim. Uglavnom, u daljem nastavku radio sam dosta pjesama solo, izbacivao sam solo pjesama gdje možete vidjeti na mom na mojoj Čipa Official stranici na YouTube-u. Znači imam nekih 7 do 8 spotova, uvijek sam aktivan i to je najbitnije. I još jedna stvar, nemam producenta, sam sebi, znači, produciram pjesme, izbacujem, radim spotove sam, tako da ono, to je baš, svi elementi su tu, znači, što se tiče hip-hop. U daljem nastavku imao sam internacionalne suradnje sa, recimo, Saham Flowom iz Maroka. Sad uskoro treba izaći Never Give In, pjesma sa Smoke Deepom i Punkom iz Španije, Smoke Deep iz Velike Britanije. Zatim uskoro idemo u Kolumbiju, snimamo pjesmu, čak i spot sa ekipom iz Kolumbije, tako da ono, baš sam ushićen. Snimio sam, znači, sa Vedranom Bađanom pjesmu od jednog poznatih ljudi, vlogista sa Balkana. Do prije nekoliko mjeseci sam naletio na grupu Otvoreni Balkan, gdje sam sa par ljudi se čuo i ono, ta grupa je odjednom, znači, dobila boom, vjetar u leđa, ono, respekt za Zoksa, brate, ljubi ga brat, za ideju. Uglavnom danas brojimo 1000 članova i preko 1000 članova. Moram da napomenem da se rade razni sajferi. Moram da spomenem 85 crew, 85 crew, to je moja ekipa, moji ljudi, tu su ljudi prije svega braća, jedna sestra koja je sa nama, znači ono, respekt do ono, kapa do poda. Mi smo tu kao jedna familija, kao jedna celina, kod da zajedno smo svaki dan i ono, pomažemo jedno drugima u bilo kojem smislu. I ono, to me raduje. Uglavnom ubrzo snimamo i spot, tako da ono, jedno čekam da to sve izađe. Poslije toga će biti i Otvoreni Balkan mixtape, tako da ono, radujem s tome. I 85 crew radi jedan mixtape, ali neću o tome da još pričam, vi ćete uglavnom ono, obavišteni svemu tome. Uglavnom, to je to što bi danas izdvojio, i svi da podržite Otvoreni Balkan, da dočekate sajfere i da poslušate šta nas 29 zna o svemu tome, i jedna ljubav za sve ljude. Širite ljubav, širite hip-hop glazbu. Peace od Čipe, jedna ljubav ljudi.